On 5th May 2023, one driver, Ronning Nongkanri, was shot dead by personnel of the Border Security Force and Maushan in Pomchutia East, Khasi Hills District. The MLA of Panursla, Prestun Tinsong, informed that investigation into the matter is ongoing. Ka investigation raya de ya ka met ba yap la ka postmortem la de mene lara mata syayi ka ba ka funeral kan jia la syai ke sapendek ya ka met ka kan sa la syai de menta ko mo pi investigation ka tanya la direction USP ba un le president ka la khnang bangin su thu kai ka next step la ya ka dengan patla ban ong nu na mar mo pi menta ka la ya investigation ka ya mener buros ngi na ka liang jong UIO nata na kaliang USP kilale kam de kampat nut penong lanu tambalong ba ai baka an kan ya bat ya kiba le bakla ya katangin persiapan simaksud oi kum report kalong ta ten re ko mo pi hadu ban syasiat hadu ban nasiat ngaptip ka ba hadu kan kata constitution ka ba pelong ba UBSF apa sih ya kata ngap ko mo pi ngapat nut penong absya hadu bangin lo ya ka detail report harus dong then only the next steps course of action will be taken.